Fuvu wa isaife gaura na jopo kuna ni mama mutesi baba nizo mwanao chirabo febo kuve chuguru ebirungi bya Busoga nebindese fana zabu mu Busoga Abasoga tuli barungi tulirira chambala bulungi emisemo tugimala. Ndi Miss Tourism ow'Ekigulu ngera ndi musomi ku Makerere University Business School nga nikola bachelor's degree in procurement and supply chain. Ndi musanufu olwaleero okuba ano nimwe mwebale kuba bagumiikiriza mwatukuma paka esaawa mube bulungi. Good evening to you all. Erina lyange ninze Mirembe Mariam Reina, Miss Tourism okuva mu isaza lye Butembe nga ndisomera ku University ya Crested Crane Hotel eri Jinja. Nsanyuka ino okubagana ano nga mtulinze. Good evening, all of you. My name is Kabia and I'm a student at Chambogo University pursuing a bachelor's degree in accounting and finance. Ndimusandifu okuba wano nendoba kuba mwagale Katonda. Tube bulungi. Good evening. My name is Kasita Jenny Mata. Mbeerera mu isaza lye Buna nga ze nali omu ku Miss Busoga, Miss Tourism Busoga. Ndikola diploma in travel and tourism. Nasomera YMCA wange mu Kampala. Ndi musanufu ino okubagana mwena era mwebale okutwaniriza. Kama abawo omukisa. Because of that. Good evening, everyone. Maina gange nize Namulondo Shanita. Era nga ndi Miss Tourism Luwuka district yene gye tuli mu kati. Ndi musanufu ino okuba nga ndi wana akaseera kakati ni bana lulungi banange wano. Era mbeebaza ino nkoba mwebale ino okutusangaaza. Era nga tubeetiikire bingi
bingi ino waire tino kale bingi nga musobola okubimalayo aye nga era tuli basanufu ino okuba wano era tubeebaza ino okubanga mukali ku isemero paka saadi n'okuva tubalindisiza okuva ku nkyo mwebale ino okuba patient tubirire direct ku ministry ya tourism Busoga and heritage nga tusindikibwa wano owekitiibwa Mami Helen Namutamba ni right honorable alitwala Rebecca Kadaga ni Kyabazinga waife subira mwena mwije erinali. Yes, tubirire ku ministry ya Busoga era nga tuli wano okuwishinga n'aba P7 candidates success kuba bali kumpi kutyamira bibuuzo bye. I think by next month, which is almost next week, by dakuba batyamira exams. So we are here to wish P7ers success in their exams as well as the whole school at large. Success to you all. Busoga tuliva nkabino yenga twesimye ino afuvu waisaife gaula nadyopo okuna ni mama mutesi baba nizo mwanawo kirabo febo kuva ekigulu ebirungi bye Busoga n'ebindese fona zaabu mu Busoga Abasoga tuli balungi tulirira kyambala bulungi emisomo tugimala. Come on to the pearl of Uganda Busoga my motherland eno Busoga eno Busoga eno Busoga eno Busoga eno Busoga zabwidde bana ku birungi byonka tutumula olusoga eno Busoga zabwidde bana ku birungi bye tubantu. My name is Mutara Flavia. Tubaza mama Kadaga obale kutuyamba obale kutuwerera byona byona byosoboyire okutuwa tukwebaza tubale kutuwa byona byona obale kutugabirira set obale kutuwa sanitary pad obale kutuwa rulers obale kutuwa fans. Thank you for the gifts. Ndikusuubiza nti ndijja kola bulungi era nfune first grade. Thank you. Maina Ndikagoya Mary, head teacher wa Kituuto Primary School. Ntuuse okusiima n'okwebaza Busoga Kingdom olw'okutulowoozaako ino nga Kituuto Primary School. Nibatusindikira abagenyi ba Miss Tourism okwida okyalira eisomero lyaife nibawa abaana suubi ak'enswiso. Nenda kwebaza Mama Namutamba Helen olw'okutulowoozaako nga isomero lya Kituuto Primary School n'atusindikira ba Miss Tourism okwida okukyalira ku abaana baife okubawa eisuubi. Era nenda okwebaza Mama waife Right Honorable Kadaga Rebecca alitwala mutuwaire amaseti mutuwaire erula mutuwaire pencils mubawaire obusenya mubawaire sanitary pads mubawaire knickers. Banange tusiimye ino mwebalire irala mwebale kwenda Kituuto mwebalire irala on behalf of the school management committee n'abazaire mungane ntuuse okusiima okw'amaani nti banange mwebale ino mwebalire irala. Aba Baba TV tubasiimye ino banange mwebale ino okuba awalala nife. Katonda yeyongera okubawa omukisa n'omwoyo ogwo omugabirizi mujje nagwo mu maiso. Nenda bwakubasaba nti mutasemba njira mwongere okwida okukyalira Kituuto Primary School n'okugiddukira. Nizo wala bana Grace wa Kituuto Primary School P7 tuso kwebaza nalebo Mama Kadaga no nalebo Mama Namutamba Eren awamu nalebo Kisa Steven bakubalwayo tuyanziza bintu bya mutusindikire era tubibwaine batuwaire set batuwa lula batuwa omuswachi batuwa penso tusiimya ino era tuli basanufo awamu nekyo tukamba suubize tujakola bulungi somero Kituuto Primary School. Sigaire nizo wala bana Grace Agoya Anlisa
Miss Tourism ow'e Busoga 2024-2025. Olwaleero tuba kukyalira amasomero 3, Namagera Primary School, Kituuto Primary School and Nakavumo Primary School, okukyalira ku abaana ab'ekyomusanvu okubayizaamu amaanyi basome ino. Nenda okutwala omukisa guno okwebaza Mama Kadaga, Mama Helen Namutamba n'Obwakyabazinga olw'ebyobulungi bye bava okolera abaana bano olwaleero. Babawa sets, rulers, pens, pads, pants okuyamba ku abaana okusoma n'okola their exams. Nagange nize Namulondo Shanita era nga ndi Miss Tourism Luuka Chiefdom. Olunaku lwaleero luno lwe lunaku lwa mikisa ino tukyalira amasomero 3 mu Luuka North okuli Kituuto Primary School, Namagera Primary School, Nakavuma Primary School. Era nga gana amasomero gona gabaire masanufu ino okutureceiving era batuweere welcome enungi yene nga beebaza Ministry ya Tourism, Busoga and Heritage olw'okubasuulirira omwoyo okubawa bye basoboire okubawa era nga bantumye okubakoba mwebale ino. Luuka Chiefdom eno erimu ebisomozebwa bingi era nga ni challenges dona nningi aye nga Miss Tourism Luuka Chiefdom tujja kukolagana walala ne Miss Tourism Busoga Heritage okusolvinga challenges dona ediri mu Luuka. Nga we tukyalira amasomero gano tubwoine nti buli isomero lirina ebizibu byabyo ate nga bino ebintu byenda obonebwamu okubikolebwako nga bukaali. High chances eda pregnancy tudibwoine ino mu masomero era nga tutuuse nga amasomero agandi abaana ba droppings out because of early pregnancies. Basing on that, kyetubwoine mu Luuka nga challenge nkubiriza abaana bona abali eyo abaana abawala mugume ku isomero ebirungi biri mu maiso okusoma enaku dino kwongera ku value ku mwana omuwala era nga anongereza okubiriza batali kubawala batabalimbalimba. Abalenzi bano baida batulimbalimba n'abutubuntu butono ino aye mbakubiriza bambi muteeyo omwoyo mu kusoma, mube baana baikakamu, mube baana bagumiikiriza n'obugumiikiriza mwidafuna bingi mu maiso. Wishing that all your efforts and endeavors enable you to pass with flying up. Please.